Берекесин берсин Кудай. Мына бүгүнкү эле чогулткан акчасы ушунча экен жигиттер. Koldan bir akeler iki kozu bir ula kap geldi. Kozun 11 binden sattık 22 binge. Ulağın 5,5 binden sattık. Sonra 27,5 yaptık. 27,5 akşam bende de. Allah razı olsun. Şimdi elçilik geliyor edik. Maksat inişte de bizim koldan iki kozu bir ulak geldiler. 27,5 son bende. Bu anıkım Moskvadan oturgan gece. Anam onu özümün geleceğim apazayım kaynım Allah apam 500 so'm bo'lsa balam uşul balaga şifa olsun deb bunu bergen şu amanat salib ataman. Allah razı olsun. Allah maksat memle duruyoruz ki get atmadan verildi. Sağa çem verildi. Dokumentler kolu ötkөндөн кийин Biz bağı kine soğunda düştük hele de. Hem el qanday berет ekan depçi. Mına kecha bir düşende akabız 6000 so'm akça oturdu. Kayaktan zonoktor kelip atat. Kayakka oturabız, kimge jardam berебиз depçi. Anam kayra balдар койгонду да мынакей топтозо болот экен деген үмүт болду. Мына элчилик экен, эл бере берет экен. Витрин да садакасын дагы, зекетин дагы берет экен. Эми бизде элде түшүнүп калыптыр да. Аллага берсең, Алла 1000 эселеп кайтарып беришин уже эл түшүнүптүр да. Derken Allah'ın çekişmakta rahmetler olsun, Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e rahmetli salam olsun. Hicrette Allah'ın derdi vergin, derdine şifasını vergin şu baldarımızga şifasını vergin için beremiz dep turib, şifasıga doktorlara ko'rsatamiz deb şu baldar ko'ngildi ixtiyorchilar akça doktorlarga, boshqalarga material jihatdan yordam berishdi. Derken Allah'ın alarga bekem iman bekene zo'rlik tarsat bergin, o'rsi qo'llardan chiqargan shu yosh bola ekan, yosh bolabizda saqayib өсіп өніп келешектегі жақсы исламды желегін көтерген жақсынаға иманды жастардың болсын ақшам топтаушыларға жәрдем берген балдарға бекем иман берсін, бекемден зор берсін, тәнсат берсін, орыс қолдарынан шығарсын, іштердің оңынан берсін, қылған іштері Алла разы болған болсын.